बहुत मैं आनंदित जे मोर बहुत माने आनंद लगिसे और मैं आज जेतियार परा EMR आमार नोटिफिकेशन ओलाइसे तेतियार परा मैं चिंता करि आसिलो जे गधुर एटा दायित्व पालो जे आगत श्रीरामपुर समष्टित मैं काम करि आसिलो राइजक बहुत समय দিব पारिसिलो तेतिया गोटेई BTR লৈ मैं काम करिब लागिब किन्तु मैं भाबो जे तार भितरत श्रीरामपुरक मैं सदाय प्रणाम जनाब लागिब श्रीरामपुरर হৈ काम करिब लागिब किन्तु আজি मैं शपथ ग्रहण करी जेतिया श्रीरामपुरत आहिलो आहार पिছত आपनालोके देखा पाइसे हजार हजार मानुहे जी नाचिसे जी एन्जय करिसे तो ये मैं होइसु इहते इमान खुशी और आनंदित होइसे तो मोर इमान ভাল लागिसे और मोर लगे लगे दायित्व बाढ़िसे जे मैं तेतिया खुजकायोते भाबी आसिलो जे मानुखिनि इमान मोर कारणे एक्साइटेड बा मोक इमान ভাল पाय मैं जानात जे MCLर पिছত एंटी इनकम्बेन्सी आहि जाय किन्तु मैं जितार दिनाও इमान मानुह आहि एनेকুৱা एन्जय কৰা নাই जी আজি EM হোৱাত আজি আজি जी फूर्ति কৰিছে আৰু মই এটাই কথা কম যে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখা পাইছে ইয়াত সব জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহিছে ইয়াত আমাৰ কোনো আমাৰ সমষ্টিত এনেকুৱা কোনো কোনা কাৰণে মানুহ বাকি নাই তো মই এই কাৰণে এটাই কথা কম যে সবক লৈ মই কাম কৰিম সব জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ মই সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰিম আৰু লগে লগে মোৰ শ্ৰীৰামপুৰবাসীক লগত মই যেনেকুৱা আগৰ পৰা লগ কৰি আছিলো যেনেকুৱাকৈ সময় দিছিলো আগত যদি মই 12-14 ঘণ্টা কাম কৰিছো এতিয়াৰ পৰা মই 18 ঘণ্টা কাম কৰিম বুলি মই নিজে নিজে এটা ডিসিশন লৈছো আৰু মই এনেকুৱা এটা ফিলিংছ আছে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই শ্ৰীৰামপুৰবাসীৰ হৈ কাম কৰি যাব পাৰো আৰু গোটেই জীৱন মই শ্ৰীৰামপুৰবাসীৰ হৈ যাব